We young queens and a men of Uganda. En Odong Latek wacho ni da pole wano ng'e ni tam adek ma lutino miero utim progressive exams me neno ni mono etiki kero me ng'olo ki kany itiara nyim wang'eyo bene pol kane pi tich maduong' ma lunyodo no chao kene gi tikere gi diyo lutino mukeneo wek pe gudoke gangkwan dong machalo Amuru district wamiyo machalo directive wamiyo machalo twero bod dul madoro pwonye ni effective neno matin maki yabo ki skuli inspection tie na tiel in all the schools me neno ni mono kala funy mono meta ni oberi gangkwan la pwonye tie kali teno no meta ni gobed gana di gangkwan gi tie ibod Lupwonye RDC ma Amuru wacho ni ok tie pa Lupwonye gangkwan po bien mer ni bien me signing register ki loko kono bien signing register pwony Odong cheko ni meno opici ne bibedo ka wot I gangkwan kachel mapatpat me roto ket makwan ocakw kwede piman kakino gang ma Lupwonye onyodo teno kwan peka iye chi ofit mamege bimiyo fod ing'eyo meta ni wan machalo lutela wati dogu kore wa me supervising Lupwonye wek Lupwonye be dogo supervising luteno dong pewa big yeko kenyo wachero bion me neno ni liteno ma pegitika reporting I gangkwan there should be deliberate gina tema but Lupwonye ki management me school ki lutela me chako identifying gen ki lupo gi ki gang malupe kikiet magamento yubu kwede kwan omiero chake nindwa beach medo mabungwen bakali pario pero wiario piloka ngea Iwanwo TV and Clodomona I Amuru district. Let's do the